Assalamu alaikum, hurmatli Keyçi Xabar kanalının görücüleri, kutmandı gününüzler men tuğanlar. Bugün hafta günü jekşembe biz Oşto'ga avtoturmada turabız. Kesekte çarba teknikalarını ko'rsatdik. Traktor, motosikl, ekskavator baарын tartabыз. Ошол мотоциклден баштай берейинчи. Самасы бар экен. 1 тоннага чейин жүктүү алат экен. Баасыны 150 000 сом дейт. Кеми бар окшойт. 701 менен 410 175 номерine жазсаңыздар болады. Объем мөлек дейт. Расотов левый işken. Benzin şekli, bu akiler hem Türklü. Benzin. Motocaz. 2020 ya. Şey nasıl yazma? Самосвал, полный системалары. Гидравлика, мост қарасаңыздар. Қытайлардағы өте ойлап табушылықпен жасаған. Мостың кішкенелігін қарасаңыздар. Biz keyingi traktorlarga төрейік, лайктан басып, подписка таштап, keyingi videolарды күтіп тұрыңыздар. Жалаң ғана чарпа техникалары, бардық машиналарды татабыз. Бұл трактордың есі мен көптен бері бұл трактордың есінің номерін жоқ болтады, таппай там. Базарда енеге тұра түсінмеді лағын. Ошол тракторға маштерек ақтыстығы. Дөңгелектері жақсы болды екен. Basını 650 000 som dedi. Cam ekemez. Eşit açtık. Kabina pane sistemaları var eken. Gittin çeker. Жылы 2007 45 at küçükken 558 men 91 03 номерine жазсаңыздар болады. Тұрыңыздар ба? 45 at küçüğünde baravar eкен. Aldı olsunlar. Dön jaga. Dön. Sar hazır. Bunlar kurtarır. Bunlar ötecek şey. Frezer menderler. Traktör жүріп тұрады. Гидравлик, Өте жақсы. Трактор жақсы таза алды екен. Төрт поршын екен. 2015 35 объем ушайды. 700 000 сом дейт. 0553 44 42 номерine жазсаңыздар болады. 35 at küçük екен. Portaya 2 at men var eкен. Portaya 2 variantlar var eкен. Дағы бір жашыл түстегі трактор екен. Басында 300 000 кемі бар дейді. Жылы 2000, объем 4, моточас 509 мен 72 17 17 номеріне жазсаңыздар болады.
Onda işletmeye dağıtıyorlar. Motorlары жакшы экен. Motorun da yok. Aş açıldı ki. Ko- 200 koş- bin. 2 жыл биндиңиз, кошумча эмнелери бар экен? Koşu var, malası var, başka iştekesi kalıyor. Taslikesini burada satıyorlar. Жакшы. Админ варианттар барбы? Var. Машинага. Başla. Машинага админ варианттар бар экен. Жүргүзбөйсүзбү ака? Жүргүзбөйсүзбү? Bu ne iş ekan bu? 300. Bu ne iş borcun bu? Төрт болсын адам. Мааласы менен сокосу кошо берилет экен. Тамагын дөңгөлөгү түшө берет. Assalamu alaikum, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн апта күнгө жекшемби биз Оштогу автоунада турабыз. Кезекте эле чарба техникаларын көрсөтөйүк. Трактор, мотоцикл, экскаватор баарын тартабыз. Ошол мотоциклден баштай берейинчи. Самосвал экен. 1 тоннага чейин жүктүү алат экен. Баасыны 150 000 сом дейт. Кеми бар окшойт. 701 менен 110 175 115 номерге жазсаңыздар болот. Объем 0,2 дейт. Красоток левый ишкен. Benzin şekli, bu aküleri hem Türklü. Benzin. Моточас. 2020 ya. Şey nasıl yazma? Самосвал, полный системалары. Гидравлика, мост карасаңыздар. Кытайлардагы өтө ойлоп табашылык менен жасаган. Мосттун кичинелигин карасаңыздар. Биз кийинки тракторлорго төрөйк, лайктан басып, подписка таштап, кийинки видеолорду күтүп туруңуздар. Жалаң гана чарба техникалары, бардык машиналарды тартабыз. Бул трактордун ээси мен көптөн бери бул трактордун ээсинин номерун жок болтат, таппай атам. Базарда эмнеге турат түшүнбөй деле калдым. Ошол трактордон баштайбек, актыстөгө. Дөңгөлөктөрү жакшы болду экен. Baasını 650 000 som dedi. Cömek emez. Eşit açtık. Kabina pane sistemaları var ekan. Tüketeyim çeker. Жылы 2007 45 at küçügen 558 men 91 03 02 номерine satsanızlar olur. Bunlar var. 45 at küçüğünde bara var ekan. Aldı olsunlar. Dön jaga. Dön. Sar hazır. Bunlar güzel. Bunlar öte yaxşı. Frezer menderler. Traktör жүрүп турат. Gidravlik, ha? Bu motor yaxshi. Motorunu aldım.
Traktor yaxshi toza oldi ekan. To'rt portion ekan. 2015 35 объем ушет 700 ming so'm deydi. 0553 44 42 nomerlar chiqqan bo'ldi. 35 60 kuch ekan. Portda 2 atni ham bor ekan. Portda 2 variantlar bor ekan. Dag'i bir jashil tusdagi traktor ekan. Basında 300 ming kemi var deydi. Çılı 2000, объем 4 motochas 590 72 17 17 sasandırlot. Motorları yaxshi ekan. Motorim da ayıp yok. Aşağıçılığı değil. 200 ming. 200 ming dengizde. Qo'shimcha neler var ekan? Qo'shi var, malası var, başka tekezi qolgan. Taslikasini burada satib yurman. Yaxshi. Admin variantlar bormi? Bor. Mashinaga. Mashina. Admin variantlar bor ekan. Jurgizbaysizmi aka? Jurgizbaysizmi? Bu nech pul ekan bu? 300. Bu nech portion bu? To'rt portion. Malasi bilan so'qosi qo'shib beriladi ekan. Namozning dangalaga tushaveradi.